Tapi kalau kita nak sebut, nak masuk pasal Pro 2 ni, Pro 2 nak sponsor Manchester United. This is true ataupun rumor ni? By the way, this episode is being recorded hari Jumaat pada 14 hari bulan. It will be released in hari Khamis berikutnya. So things might change over a few days. But is this true? Is this even viable for Pro 2 who is not a global car player? From my experience, football clubs, they go all out to find sponsors. Some sponsors can only be used in certain region. Manchester United ialah antara yang paling kuat lah cari sponsor. Apollo Tyres from India, dia ada tayar Manchester United. Betul, nampak. Proton dulu pun pernah pakai logo Manchester United. So untuk Pro 2 dia approach, memanglah dia tahu Pro 2 banyak duit. Cuma Pro 2 being Pro 2, nama Manchester United kuat dekat satu dunia. If they do not export, why do they need to use Manchester United punya branding? Betul. Dekat dalam Malaysia pun nama dia dah kuat. Brand Daihatsu dengan Toyota kalau dalam Malaysia dah kira top. Why do they need, I mean kalau dia ambil Manchester, kalau dia sponsor Manchester United, will they sell extra cars? I don't think so. No. I mean even dia punya backlog pun tinggi. So memang orang nak beli pun. Dan perangai Pro 2 ni yang saya tahu, dia lebih suka bagi ke rakyat dengan cara yang senyap-senyap. Meaning macam low value? Buat masjid, dia buat R&D, dia buat kursus, dia tolong vendor. Do you know that masa PKP, semua vendor dia, even media pun dia akan tanya, are you okay? Are you doing well? Because if not, we have certain project, kita boleh kick off after ni, tapi kita boleh bayar you sekarang. That is how Pro 2 is. That is why kenapa ramai sayang Pro 2. Dia tolong kita. Dia tolong kita Dia tolong kita masa kita susah, masa senang, dia tolong kita. Itu. Tapi dia tak cerita, dia tak cakap besar. Dia merendah diri. Cuma of course untuk kaki kereta Pro 2 ni ialah kereta marhain, kereta biasa. Dia bukannya kereta yang handling dia sharp, the performance ini apa semua, tidak. Dia punya resepi untuk kereta lebih kepada penjimatan bahan api, durability, benda-benda macam tu. Is Myvi King tu perkataan pujian ataupun pelian? King sebab dia paling popular dalam Malaysia lah. Sebab zaman dulu in the 90s, The Wira was the king. So dah tukar lah. Dah hand over lah. Sekarang ni saya rasa bukan Myvi dah. Sekarang ni Beza jadi king. Beza jadi king lah. Okay, so is Pro 2 ever going to go international? Are they going to sell their cars overseas? That is a very good question also. Because I've been asking them about that and diorang cuba tak nak jawab. Tapi saya rasa ada kekangan daripada partner diorang. Partner dia being Daihatsu and Toyota lah. Ya. Cuma apa yang berlaku sekarang ni, from what I understand, diorang dah start buat kereta sendiri. EV tu kereta diorang sendiri. Emo Emo lah. Emo. Nama dia tak nama lain Allah. Tapi itu kan nama, tak tahulah tu nama official ke tidak. Maybe a prototype punya nama. Sebab ada orang kata My EV, you know, it would be nice macam MyV lah. Tapi kalau nama dekat-dekat pun susah nak market nanti. Cakap pasal kereta Pro 2, Beza tu dia design sendiri. Are they going to make more cars just like that? Or are they going to go towards EV ataupun ICE? Pada pertengahan tahun 2000, saya dibawa melawat ke banyak pusat R&D. 2000? Tahun 2000 lah. That's like 25 years ago. Yeah. So saya dibawa banyak melawat ke pusat-pusat R&D syarikat kita. Apa yang saya nampak ialah dia ada dua-dua. Dia ada EV dan dia ada hydrogen. Okay? Sebab dia orang tahu ICE ni memang akan berakhir sebab minyak is a what do you call that, finite resource. Orang Malaysia je ingat minyak ni tak habis-habis. Especially politician lah. Minta Petronas bagi pun boleh habis. So dia dah dapat dua-dua. Tapi entah macam mana siapa yang lobby, US dengan Europe pergi ke Tesla. So EV. Battery EV, BEV kita panggil. Tetapi dalam masa yang sama, Jepun dia tak percaya. Sebab macam saya cakap awal tadi, Jepun dia study benda daripada A sampai Z. Apa yang dia tak puas hati pasal EV ialah what will happen to the cars after 5 years, after 10 years. What will happen to those cars? Macam mana cost kalau betul-betul bateri dia dah kong after 15 years? What will happen to this battery? Sebab benda-benda ni orang akan kata, oh we have recycling battery center apa semua tu. Ya sure, tunjuk kat saya mana dia. Sebab company-company yang pakai bateri-bateri ni pun kebanyakannya kalau government tak push, dia tetap akan beli bateri baru. Tak push meaning apa? Regulation lah. Which means that you have to use recycled battery for this. To power your telco tower for example. In Malaysia, mana ada orang pakai bateri recycle? You name me one battery recycling. Kita ada cadangan, kita ada, tapi cost dia orang tak tahu. Recycling cost more.
So without incentives from the government, tax incentive for example, memanglah bagus kalau ada. Tapi kita tak ada benda tu. Even carbon taxing pun kita tak introduce lagi. So all these memang kita kena tunggu carbon tax. Baru kita ada insentif untuk recycle apa semua. Buat masa sekarang tak ada. Carbon tax, boleh explain sikit tak? Carbon tax is where we tax you based on your emission. Emission you tinggi, lagi tinggi tax. This is tax to the company? Tax to the company. Tax to the product. Sebab tu Singapore duk minta clean energy daripada kita. Dan kita macam, Singapore has been there for how many years? Kita boleh nampak dia maju macam mana. Kita dah tengok dia start buat carbon taxing apa semua. Kenapa kita duduk sini goyang kaki macam, oh dia nak benda ni sekarang. Kadang-kadang kita pun rasa macam we do too much politicking instead of managing the country.